Kajing Thrang bat kajing angnut jung ki Nongtrei ko Umroi Pelun Health and Wellness Center bat ki Paidbah jung ki Pynlait li Shnong ki bahap hapo jung ko Umroi Sub Center ban yo no ya ke ambulance lani ke kali kit Nongpang minta kalau urlong hadin bo MLA ko Umroi constituency uba daman bait lamare hene kesngi ke khat pratrik naitung ula pelat Paidbah ke kali kit Nongpang ha Umroi Pelun Health and Wellness Center. Kemanci pentip, ya ketika kali kit Nongpang la ais ngob haling ba Corporate Social Responsibility CSR jong ke Indian Oil Corporation Limited IOCL ha ke jingshim kia da ketanat District Rural Development Agency DRDA ribhoi ba ketika kali kit Nongpang kan ai ke jingshakri shigi khatlai tli kishnong ki baha hapo jong ke Umroi Sub Center ha ke bala IT syakador bar Umroi Pelun kaban pet bat kmi i ke jing penbet penbiang nadu unongnya bat kiwe ki jing not jingsep. Bat ketika kali kit Nongpang kan airu ya kejing syakri ke ba umdon kamban siu Shillong kemi ki ba armet bat ki khulung kena ki ba hapo snap. Nalor UMLA ko Umroi constituency uba daman bait lamari la sakilang ru kini kesngi da kejing don lang uraja Brahma EDC karibhoi ubadeiru project director ke DRDA ke Dr. R Lang BDO Umroi Sin Adi Block, ubak PB Siliang Chairman ke Umroi Pelun, ke Kong Aisyadab Sister in Charge, lembat ki Asha, bat kirang Bashna. Kum kedak, bok ring yang kali, bat kum kedak bangir mentah singin pelat sembama itu dengan kau ni ribuan no. Simpel lama. Khuborjylla kita. Hot, kumaitik fa Khubor sub center, baru yang sub center kikuat ini beliau. Yang kali ambulans makin di Nongpang ini, di Nongpang ini junjang tambah kemudian dari besuk beliau yang kali. Nama kumpulan beliau nama presiden nama pos sub center di Khubor dan Khubor dari Tengah kali Khubor kajing up kejongi lalu kita Islam berada mentah along ke Borong kajing dalam kat jongi Pak Raja Burma kajing Trisitong jongi Pak Raja Burma wilayah Pak Borong wilayah ini kali pada sponsor dengan Indian Oil Corporation Limited ngaku ini company ro mai kata ni komersial Bandara Blang through the CSR no increment scam halang cinta doni iba Burma bagi por kisgi Islam ni bersamaan ro kina yo susu banra ini project dengan CSR prepare bagi ro ini ambulance ini kebutuhan posnya kina yo susu banra dan polisi kejauh tengaro ini Khubor makin pokipel yang ketiga sub center aku mengasah orang lalu tu buat replay ketika beli montero kalau bagi kerman scam bagi ni sub center jauh di kan yo kan rai kan Khubor ke sini ke Khubor kapal tiap kali ke Khubor kapal bahal ni ke Khubor bahalu kata-kata yo kan rai ke best sub center apa ketika Shillong datang ke jumlah jumlah penting semua orang mesti kerpas jemaah tangan dan jumlah dan pelaj kali dan panpet lagi kali berbar perlu sama Umroi panpet teman noi pikuai silakwa layo minta gede pada kamera bojong pi bersuma sukere kali wan driver bade hukum bersuma suker pakainya kali kacau kacau Badiro kumkini kijai development ini kijai development kumka ambulans ini namanya konsen dengan orang beda Sumal dan Dokloi yang ini namanya sudah misalnya tengah jumpa baik badiro kumka fitip damsan pedre dengan ikat par perlu tujuan dengan keliru karena apa dia dengan kerman scam dan kerpa dan OMP idon rohni isom sama no bersoba penpen bersuma dengan kali kenang bahkan nesa akan nek kenang Khubor bagi yo akan pelajeka tengah ro ni Khubor nampak semua ketim